O le evangelia Mataio, lona mata upo iwa. O le whamalolo ina o le supa atua maisi vavenga na whaia i Yesu. O na maliwa ele o ia i le waa, ua maliwa atu i le tasi tu. O na o lea i lana lava ai, whaauta foi. Wa latou au mai i ate ia le tangata supa, ua ta oto i le moenga. Ua sila fia foi e Yesu lo latou whātua tua. O na whetalai atua i lea o ia i le supa. Lo uatali i e. I nā whaaloto te le ia o e. Ua whaamangalo i nā wangsala. Whaauta foi. Ua whapea ifo nisi o le autusi upu i o latou loto. Ua upu le anga le nei tangata i le atua. Ua sila fia e Yesu o latou manatunatu. O na whapea atu lea o ia. Se ale mea ua manatunatu lea ngā ai o tau loto. A wapo o le fea le whai ngofie. O le whai atu ua whamangalo ina wangasala. O le whai atu tu la ia i nasa vali. Ai peitai ina ia iloa o tou o ia i le atali o le tangata i le lalolangi le pule whamangalo ai ngasala. O na whetalai atua i leo o ia i le supa. I nā tū la ia, i nā avelo moenga maalu i lo fale. O na tū la ia i le o ia ua alu i lo na fale. Wa iloa ele moto tangata, o na tau whaiofo ai lea. Wa lātou vivi i atu i le antua, le ua fua ina mai le pule whapena i tangata. Ua maliu ese Yesu i lea mea. O na sila fia ai lea e ia o le tangata ua nofo i le fale e tali ai taulanga. O mātai olo na ingoa. Ua whape atu i ante ia. I nā muli mai ia i ante au. O na tula ia i lea o ia ua muli atu i ante ia. Ua ta oto ia i le fale e tau mafa. Auta foe. O le aute lona e toa tele mai e ua angasala ua o mai ai. Wa latou tā o oto e ai fantasi mai Yesu ma ona soo. Wa iloa le au farisaio. Ona latou whai atua i lea i ona soo. Se ale mea wa ai fantasi ai la o tō wao ma le au te lona ma e ua ngasala. Au walangona i Yesu. Ona whetalai atua i lea o ia i ante i lantou. E lea o ngā le fo mai e malolo. Na o e mamai. I nā o ia, i nā o a opo le ale winga o le upu. O te loto i le alofa, ai le o le taulanga. A wau te le isau e wala au i e wa mi o tonu. A o e wanga sala ina ia lātou salamo. O na o mai i lea o so o Ioane i a te ia o whape mai. Se ale mea ua ana popongi so ai mātou ma le au farisaio. A o so e le ana popongi i lato. O na whetalai atua i leo i Yesu i ate i lato. E mawhai ea o na whano no au mea ale whanto awha i awa. I o na aso i ai te i lato o le whanto awha i awa. Ai o mai o na aso e ave se inai ate i lato o le whanto awha i awa. O na latou ana popongi ai lea. E le aise tasi na te whonoa le matua ofu i le ie fau. A wae masae le ofu i lona whono. O na atili ai lea o na masae. E le utu fia fo i le wina fau i whangu pa utu ai. A whapea. O na papa i lea o whangu pau. O na masaa lea o le waina. E maa umau fo i whangu pau. A e utufia le waina fau i whangu pau fau. O na whatau saonga le mua i lea. Ua whetalai atu ia upu i ante i lantou. Whauta, ua saule ali. Ua ifo mai i ante ia ua whape mai. Ua oti nei lava lo ua whawhini. A ia e mali wantu ma whae elo wa au i lunga i ante ia. O na ola i lea o ia. O na tūlai ai leo Yesu,
ua muli atu ia te ia, o ia maona so'o. Whauta foi, o le whawhine na iai le puna toto i tausanga e se fulu ma le lua. Ua aluane ia i ona tua, ua ia pa iane i le tūpao o lona ofu. A ua whai ifo ia i lona loto, a whai au te pa iantu tau o lona ofu, o te o lai. A ua whaliu Iesu, ua sila fio ia, o na whapea atu ai lea o ia, lo uafa fitne, i nā whaaloto te le ia oe, ua e ola i lo whatua tua. O na ola ai lea o le whawhine talu le lama i tu aso. Ua ulu fale atu Iesu i le fale o le li. O na sila fia ai lea e ia o e ili fangu ma le motu o tangata ua pāle la waitu. Ua whape atu o ia i ante ilanto. Ina o ese ia, a ua ele i oti le teine, ua nā o na moe. O na lātou tapisa mai ai lea i ante ia, ua tulia le motu o tangata. O na ulu atu ai lea o ia, ua tango i lona lima. O na tula ia e lea o le teine, o na longo atu lea o le nei mea i lea nu uma. Ua maliu ese Iesu i lea mea. O na muli mai ai lea i ante ia on tau aso e to alua. Ua alalanga, ua whape mai. Lea loe o tavita, ia ea lofa mai i ante i maua. Ua ulu fale ia i le fale. Ua mai ai i ante ia o ia tau aso. O na whetalai atu ai leo i Iesu i ante i laua. Ua ulua whatuatua mai ea i ante au o te mawhaia le nei mea. O na la whai mai ai lea i ante ia. I oe lea li ie. O na pai atu ai lea o ia i o la manta, ua whape atu. E pei o na ulua whantuatua. Ia whape lava o na whaia i ante o ulua. O na pupula ai lea o la ua mata, o na matu awhetalai atu lea o Iesu i ante i la ua. Ua whape atu. Ia o ulua, ne i whailo atu i se tasi. A ua la o ma whaalawa i tele le tala i ante ia, i lea nu uma. Ua la o, whauta, ua latou au mai i ante ia le tangata ngungu, ua ulu i tino ina e le temoni. Ua tulia le temoni, o na tautala mai ai lea o le ngungu. O na taufa iofo ai lea o le motu o tangata ua whape ane. E le i loa mai ana mua se mea whape nai Israelu. A ua whai ane le au Farisaio. O le temoni sili ua tulia ai e ia o temoni. Ua whata milo Iesu i a ai uma ma whaua a ai. Wa o yo latou sunako. Matalai i le tala le lei o le malo. Wa ia wha malo lo fo i mai uma. Ma maiti ngā uma o le nu. Ua sila fia e ia le motu o tangata. O na muti vale ai lea o lo na lofa i ante i lantou. O na ua lai loa i lantou matu la fo ina. E peio ma moe le ai so lantou leo. O na whetalai atu ai lea o ia i ona soo. E tele le saito e sele ina. A o le au whai ngā luenga i to ai titi ia. O lea, i au tau ai oi atu ai lea li e ana le saito e sele ina. Ina ia awina mai e ia ni e ngā lulue i lana saito e sele ina.